Oi no rei tiwi e whakatata atu ana tātou ki te hararei a motu tuatahi hei whakanui a Matariki. Me te aha kātahi anō tētahi pūrongo mo te taiao ka puta ko ngā whetū o te kāhui o Matariki e arahi ana i ngā kōrero. Ko te pūrongo nei ko taiao Aotearoa 2022. Ana kuia te tuatahi o ngā pūrongo kia tauawhi i te reo me te mātauranga Māori. Anei rā Ataroi Black. Ko te pūa o tana tēnei, he ripoata mo te kāwanatana kia ruku atu ki ngā tikana taiao i ngā he here kia tātou te Māori. I don't think most reports will be done in that way. Koe nei te ripoata tuatahi rawa atu nā te manatū mo te taiao i kawe i roto i te reo Māori a he huhua nā kōrero me nā paki waitara mo Matariki kei roto. I quite like the references to Matariki. It's a metaphor really for different aspects of the environment, associating different stars according to Maori traditions with different aspects of the environment. Ko te mānai mō Matariki me te mātaurana Māori a rani mā tāmua, tētahi i hana i tēnei ripoata. Kua whakaaro te manatu taiao ki te whai i tēnei whakaaro i te mātauranga Māori hei tāhu mo tēnei ripoata. He ripoata nui tēnei i te mea i roto i ngā tau kua puta tēnei ripoata e kōrero ana mo te taiao anake. E hānai ana tēnei ripoata ki ngā whetū eiua te kāhui o Matariki. He mana tō ia whetū ki te taiao me te tangata. He whetū e kōrero ana mo te one, me papatua nuku ko tētahi kōrero ana mo te ngahere. Ko tētahi ko te wai Māori, ko tētahi ko te wai tai, ko tētahi ko te ua, ko tētahi ko te hau. Enei āhua katoa e karapoti nei te whetū nui kei roto i te kāhui ko Matariki tonu. Yeah, the ministry chose to do that this year. They thought that the celebration of Matariki this year was in the winds, I suppose, and so they thought it was appropriate to associate the different stars with different domains. Pahutakawa, for example, is associated with biodiversity in Maori legend. He wāhi anō e kaha tautoko ana e tēnei minita a David Parker. Taro Black, te karere.